Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. एंटीबॉडीज टेस्टिंग बीन सगळें बरें आसा, मात सारको प्रोटोकॉल थारायले शिवाय ते शक्य ना म्हणून आरोग्य मंत्री विश्वजिताची उत्पल पर्रीकाराक जाप. सिरियोलॉजिकल टेस्टिंगा वरवीं कोविड-19चे सामुहीक एंटीबॉडीज टेस्टिंग जावंक जाय म्हूण उत्पल पर्रीकार उलयल्लो. की मनीस जर तो असिम्टोमॅटिक असलो आणि तो जर नेगेटिव्ह आयलो तो काही दिसांनी पॉझिटिव्ह बी येऊ शकता. अँड इट्स अगेन आय एम सेइंग इट विल बी अ फॉल्स सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. म्हाज्या मी मनान कितलेय गोष्टी येता की एंटीबॉडी टेस्टिंग जावंक जाय, एंटीबॉडी टेस्टिंगाचो वापर आमी करपाक गरज आसा, ती फायल बी प्रोसेस केल्ले आसा, पण ताका प्रोटोकॉल आहा. ते प्रोटोकॉल फॉलो केले शिवाय ते प्रोटोकॉल आमी कितें फुडें व्हरतले ते केले शिवाय इट्स नॉट एडवायजेबल. एखाद्या जाग्यार केस मेळ्ळी जाल्यार थंय क्लस्टर थारावन तितले पुरत्यो लोकांच्यो चाचण्यो करपा विशीं नव्या स्ट्रॅटेजीचेर खंय सरकार काम करता. A case happens in a particular area, there's a new strategy which we are trying to do is around that area, then we can create a cluster and do all the testing around that cluster rather than whole ward if you unnecessarily do it. Like जे भायल्यान येतात तांचे टेस्टिंगचो रिपोर्ट खंय 24 वरां भितर मेळटलो. आयचे घडयेक गोंयांत टेस्टिंग नमुन्यांचो खंय बॅकलॉग ना. आणि आयज जे मशीन जे आमी इन्स्टॉल केला गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी आमचे कडेन जे मॉलबिओचे मशीन्स आहा हे मशीन घेवन आमी आतां आमचे कडेन ह्या तरेची टेस्टिंग फॅसिलिटी जाला. आयजच्या दिसा जे स्टॅटिस्टिक्स गोंयान जे लोक येता जे पळयल्यार आमकां खात्री आसा की आमी त्या लोकांक 24 वरां वयर आमी रिपोर्ट पेंडींग दवरचे ना. आमकां जाय की मॅक्झिमम टेस्टिंग केल्लें जाय. थिंक एज वी स्पीक टुडे डॉक्टर आयरा विल ऑल्सो सर्टिफाय there is no backlog. Last time when we had a press conference we officially mentioned that we had a backlog. Today we have no backlog of any testing. All the samples are all tested. आता उत्तर गोंयांतूय काय कोविड केअर सेंटरां करपा विशीं फायल धाडल्या. The file director has told me is already moved for few centers for COVID care in North. We will ensure that we take the people also into confidence, but somewhere we must realize all the people who are being put in this COVID care centers and in the COVID hospital are goans. मडगांवां कांय सुवातींनी नमुने एकठांय करून चाचण्यो करपाचें थारला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगलें. आरोग्य मंत्री आनी हेल्थाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर बसकेत तोय आशिल्लो. One thing is decided that ESI hospital quarters will be, everybody is being taken for swab testing. This is one thing. Azad Nagar, Mariaban and neighboring areas behind the stadium, they will start from tomorrow the screening. They are starting screening tomorrow. But any patient or anybody gets temperature or cold, they will immediately send him for swab testing. After that, they will cover up Kharela in Khareban area, then Sinelata area where municipal workers are residing, and the area behind your fire brigade station, that some band area is there, that they will cover. This is what has been decided. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.